Sanibonani balandele emakhaya, Makhosi Mdlalose lenikhuluma naye ngokusebenza bakithi ngiqhamuka laphaya ePietermaritzburg eMaqongo. Okay, namhlanje ke ngike ngathi ake sizokhuluma noma sizoxoxa nje kahle ngamaphupho ke namhlanje, kodwa sizothinta kakhulu amaphupho afaka impumelelo noma akhombayo ukuthi kukhona into eyimpumelelo esuke iza ngaleso sikhathi. So ke kodwa ke eke ngikusho mina ukuthi nefunakala sizikhumbuze ukuthi noma sazi ukuthi kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi uma ngabe kukhona amaphupho akhomba impumelelo othe wavezelwa wona, kwesinye isikhathi kuyasiza ukuthi uthole izinto noma wenze izinto eziyizaba ezokwenza ukuthi leyo nhlanhla leyo kwesinye isikhathi esuke ivela kuwena ukuthi wena kukhona ukuphumelela okuzayo noma okuzokuthinta maduzane. Kube mhlambe ngisho ekhaya nje uthola ukuthi mhlambe uzoyihlangabeza ngey'nkukhwana, kube khona nje okuyitiye ozokwenza ekhaya. Lokho kuyasiza nokukhuthaza nabantu abakwembethe yize vele sebesuke sebekukhombisile ukuthi khona okuhle okuzayo noma sebekukhombisile ukuthi cha, ngasedlozini noma ngasethunyeni kubantu abakwembethe kodwa kumhlophe kuyakhanya. Kodwa kuhle ukuthi kwesinye isikhathi ube umuntu nje ozokwenza ngisho isithebe ekhaya, ukhanyisa izibani, ngithi uyabona lokho okuzobe kungangamandla akho okukwenzela ukuhlangabeza into eyinhlanhla yakho noma simo sento lento osuke ubona noma usuke uvezelwa yona ukuthi cha, nakho umntwana sifuna ukumupha ukuthi noma sifuna ukupha ukuthi. So lokho kuyasiza ukuthi mengabe usheshe wayihlangabeza into nabantu bakho bakwembethe abafuna ukupha leyo nto bakhuthale ngempela isheshe ifinyelele, ungayiboni impumelelo bese iphuza ukufika kuwena. Okay, namhlanje ke sizoqala ke bese sikhuluma ke ngokuthi kusuke kwenze njani uma ngabe uphupha uju. Ukuphupha uju-ke kuhlukene-ke, ungaliphupha hlampe uludla, ungaphupha ulithele entweni, kodwa iphupho lakho uma ngabe kukhona uju phakathi, loko elinye lephupho elihle kakhulu esuke likhomba impumelelo ezayo. Enye yamaphupho ekungazi ukuthi leyo mpumelelo osuke ufuna ukuvezela kona ukuthi wena abantu abadala noma bekuvezela kona ukuthi khona lokho kuhle okuzayo engathi ungayihlangabeza ngokuthize uma noma ngabe umuntu kamoya noma ngabe awusiyena umuntu kamoya, kodwa mawuphupha into enjenganaleyo suke lilihle kakhulu kwelelo phupho loju, kuhle impela okusuke kuza kuwena kahle ngaleso sikhathi. Kuphinde-ke la kuzoba ukuphupha intaba, uthole ukuthi kodwa ekuphupheni kwakho intaba uyiphupha nje uyanyukela, ukunyukela kwakho kodwa uzufike phezulu esicongweni. Lokho kukhomba ukuthi khona ubunzima obuzoba khona empilweni yakho njengoba usanyukela, kodwa ekunyukeleni kwakho mawuze wafika phezulu kukhomba ukuthi lo bunzima wena uzogcina ukwazile ukuthi ebese ukunqoba lobo bunzima lo, ngoba endleleni yakho yebo kube nzima kodwa uhambe wazi wafinyelela lapho bekumele ufinyelele khona. Kuphinde la kuzothola ukuthi kuyona-ke hlampe intaba, hlampe uthole ukuthi uphupha uyehlela entabeni ubheke ezansi. Lihle kakhulu-ke futhi lelo phupho ngoba enye lamaphupho futhi akhomba impumelelo, ngabe usuwehlela entabeni ukuthi-ke manje abusekho ubunzima obungako obuzoqhamuka empilweni yakho. Yonke into noma izinto eziningi sezizothanda ukuthi kuwena zizenzakalele kalula. Ngicabanga ukuthi futhi elinye lamaphupho lelo othi uma ngabe ulibonile usheshe ukubone maduzane ukuthi cha, leli phupho belisho ukuthi kube khona izinto ozozibona zenzeke empilweni yakho ngoba usuke usuphuphe izinto zikhombisa cha seziyehlela empilweni. Kuphinde futhi kuzoba khona la uthola ukuthi uzophupha khona imoto igijima. Imoto egijimayo ayisiyona into embi, mayigijima imoto ikhomba okuhle, kodwa iyayikhomba yona impela impumelelo imoto, kodwa funa phela singaphi ukuthi imoto ibuyime, okukhomba ukuthi kwesinye isikhathi kuthola ukuthi ikhomba impumelelo kodwa ezobuya
ibuye kwesinye isikhathi ibuye iphele, angithi yabona. Kodwa ngaleso sikhathi usayiphuphile nje kusuke kukhona okuhle kodwa okusuke kuzovela kuwena, kodwa kuthola ukuthi esikhathini esiningi kusuke kungezolasta isikhathi eside lokhu okusuke kuzokuyisa phambili. Mengabe uphupha imoto emhlophe uthola mhlambe ngingasho ngithi ifana nenhlanhla, kodwa nenhlanhla futhi kodwa esazobuye idlule. Siphinde la sizokhuluma ngempuphu. Uma ngabe sikhuluma ngempuphu, la impuphu emhlophe, kuhle kakhulu ukuphupha ngempuphu emhlophe ngoba ikhomba ukukhanya empilweni. Impuphu ikhomba ukuthi kusuke kukuhle, idlozi suke lilihle, kusuke kukhanya konke kuwena empilweni, okusho ukuthi izinto zakho lapho ziyakhanya zinhle, azikhanye, azizokhanyela kuwena nasedlozini lakho suke nalo likukhombisa ukuthi nakuthina kuhle, kuyakhanya, okusho ukuthi suke zizinhle izinto ezayo kuwena mawuphuphe impuphu. Futhi elinye lephupho futhi engeke ngithi mina mengabe uliphuphile wabona impuphu, ngoba suke kukhomba ukuthi nasedlozini impela kuhle, kuyakhanya, phuthuma impela. Leyo nto uzama ukuthi uyihlangabeze kubantu abadala, kube khona izinto ozozenza noma uzozithinta ekhaya emsamo, ucele cha ngicela ningiphe u-1 no-2 no-3 no-4 baphe iy'thebe ekhaya, ucha nazi iy'thebe abantu abadala, bese kuba khona mhlampe izilwane ozocela ngazo noma imali emhlophe. Kuzoya ngawe ukuthi wena wenza ngayiphi indlela mengabe ukhuluma nabantu abadala ekhaya. Kuphinde la uthola ukuthi la uzophupha ufishi udoba. Ukuphupha nje udoba ufishi nakho kuyinhlanhla enkulu, kukhomba ukuthi khona into eyimpumelelo endleleni kuwena ezayo. Kodwa kuke kube kubike mangabe uthola ukuthi lo fishi mhlawumbe uke wathi uzama ukubamba wangabe usawubamba, ukhomba ukuthi lapho wena usukununuselwa ngenhlanhla. Funakala-ke lapho usukunyusa amasokisi, ubheke izinto zakho nakuthi ngokwabantu abadala wena ngabe usahamba ngendlela okuyiyona yona yini, ngoba ngeke ngithi akufanele uma ngabe umuntu bese ununuselwa ngezinto kube ngathi bayakunika kodwa futhi baphinde futhi ebese beyakuphuca. Kodwa uma ngabe ufishi nje uphuphile udoba ubamba ufishi, lokho kuyinhlanhla enhle kakhulu, kukhomba ukuthi khona ukukhanya okukhona noma khona impumelelo lapho esuke khona lapho esuke izoqhamuka khona. Kuphinde la sizothinta indaba ye-bridge. I-bridge mangabe uzophupha uwela e-bridge, uwelela ngaphesheya, ke kuhlukane kwesinye isikhathi ukuthola ukuthi uzophupha i-bridge kodwa kube ukuthi kahle kahle wena ukhonjiswa ukuthi ungumuntu kamoya, ungumuntu wemimoya. Kodwa kwesinye isikhathi ukuphupha kwakhe i-bridge lisuke likhomba impumelelo. Akusiwona wonke umuntu okuthola ukuthi meyiphupha i-bridge eliwela bese ewelela ngaphesheya kube ukuthi likhomba ukuthi uwumuntu wemimoya, kodwa liyayikhomba impumelelo kwesinye isikhathi nalo. Kodwa futhi singalithatha njenganokuthi sithi ilokhuzane, iphupho lelo elihle kakhulu mangabe uliphuphile, elingelimbi. Licishe lithi futhi lelo phupho alifane nebhanoyi. Uyabona mangabe futhi uphuphe ibhanoyi, lelo phupho nalo elinye leli engithi alifane ne-bridge, ngoba nalo kwesinye isikhathi mawuphupha ugibela ibhanoyi kuye kuchaza ukuthi ungumuntu kamoya. Nabo uthole ukuthi ibhanoyi isikhathi esiningi likhomba izithunywa, lithi likhomba izithunywa khona lapho, kodwa futhi libe likhomba futhi impumelelo. Angithi yabona shuthi nako kuhlukene kabili. Ngenzeka ukuthi bakukhombisa ukuthi wena ngumuntu kamoya, kanti futhi kuyenzeka futhi ukuthi bakukhombisa ukuthi khona impumelelo ezayo kuwena ngaleso sikhathi. So nje ngingaphinda futhi ngikhuthaza abalandeli ukuthi cha, makhona iphupho olibonile noma oluphuphile okuthi likhomba ukuthi wena khona okuhle okuzayo endleleni yakho noma empilweni yakho. Kwesinye isikhathi kuhle ukuthi into uzama ukuyihlangabeza abantu abadala mangabe kade sebekutshengisile noma sebekuvezelile, nawe bakhuthaze kube khona kwesinye isikhathi ozobapha kona okuzokwenza ukuthi into yakho isheshe ifinyelele kuwena. So nje namhlanje ke ngizothanda ukuthi Nkosi yami ebese ngima khona lapho. Ngiyabonga kakhulu. Thokozani.